ngicela ukuthi bekunene umhlonishwa kumbe kukhona la ngasithi fahla kona kunayindzaba lekhungethe live Nkosi yekubade kwemithi edibhedlela kodwa ibudget ibe iphuma umnyaka ngemnyaka leshoko ukuthi litiko laka health lithole lokungaka kodwa uqhubeke imithi kubede edibhedlela kuthi lesive sengwenyama siyabulawa yini noma kumbe vele ikhona inkinga lekhungethe hulumende phela lengawuyasatisa stembambisa kwesibili Nkosi seyindzaba yanabantwana lebafundzele emanyuvesithi nasemakolishi lese banzinza netitifiketi bahlete emakhaya sikuvile Nkosi uyiphakamisa eParliament kepha manje sangeva lokuthi bayithatha bathini balelo tiko letemfundo ngoba kunebantwana labanenge labaqashiwe labangema temporary noma ema-contract lokusho ukuthi sikhona sikhala semuntu ukuthi aqashwe permanently yini bese kufakwa umuntu lotawuholelwa kancane kodwa abe enta umsebenzi lophelele watishela sicela lokuthi lelitiko libaqashe labantu permanently sitowulwa naloku bade kwemisebenzi kulelive